mi je drugačije i to mi je bilo zapravo prvi neki magnet i dobro sam se osjećala u razgovoru s njom i kad mi je pokazala knjigu i kad smo krenuli dogovarati promociju, ali znate, korona i sve to skupa, očito nije bilo tako zrelo za to odraditi. Jednostavno sam baš pročitala knjigu u onako jednom dahu i to jesu teme koje su mi bliske, možda ne na isti način, ali stvarno je nešto što me je privuklo i baš zato razmišljam kako je to krenuti s biciklom, da li imati dovoljno kondicije, da li se baviti biciklom, mislim voziti bicikl, inače pa krenuti ili se to krenulo onako spontano, evo, zašto se krenulo i kako se krenulo biciklom, su bile neke pripreme? Da, hvala na pitanju. Nije bilo priprema, znači ja sam odjednom osjetila snažnu potrebu da nekamo otputujem i nisam znala na koji način ću to putovanje ostvariti. I onda je jednoj mojoj prijateljici, koju isto spominjem u knjizi, Mariti, palo na pamet da bi ja mogla putovati biciklom. Ja sam tad rekla, ti nisi normalna, kako bicikl, gdje ću ja s biciklom, nema šanse. Pa zašto ne, ajde ovo, ono. I tako sam se malo ubacila mi je bubica u glavu. I kako sam u to vrijeme odlučila otići od svog tadašnjeg muža, osjećala sam da trebam prodati auto koji sam tad imala i opet trebalo mi nekako sredstvo za prijevoz. I otišla sam u trgovinu, kupila sam se bicikl koji mi se najviše sviđao tada i čim sam sjela na njega ja sam osjetila nešto predivno, nekakvu slobodu, duha i osjećaj kao da mogu putovati bilo gdje na tom biciklu, stvarno. U to vrijeme sam upoznala Niki i Niki je također osjetila snažnu potrebu da nekamo putuje, a obje smo bile u toj fazi života kad nismo znale ni same što bismo u stvari htjele i kamo bismo putovale. Jednostavno se dogodilo spontano na jednom čaju u kafiću, kad sam ja predložila Niki ajmo biciklom putovati, ona je rekla ajde može, idemo, dogovoreno, ok, idemo. I tako je bilo, eto, tako smo se mi upustile u tu avanturu, nismo puno planirale, nismo napravile plan puta, znali smo da idemo prema Portugalu, ali sama riječ Portugal nam je bila ono, gdje ćemo mi s biciklom u Portugal, sve je to suludo, jako suludo zvučalo, ali nekakav nagon iznutra, srce nas je vuklo da idemo i da trebamo ići, jednostavno morali smo otići na to putovanje. Jednog dana smo samo natrpale sve stvari na bicikle i krenule. Ja se tad nisam bavila biciklizmom i nisam imala nikakvog iskustva u biciklizmu, niti sam se bavila profesionalno bilo kakvim sportom do tada. Da, znači taj jedan poriv zapravo. Da, i nevjerojatna snaga koja se u meni pokrenula i stvorila da ja to putovanje zaista ostvarim i da prođem na biciklu oko 2000, možda i više od 2000 km bez ikakvih priprema. Kako bi to izgledalo danas? Da li bi se danas moglo utisnuti na biciklu? Iz ove sad trenutno perspektive, ne. Ali opet, kad se sjetim tog razdoblja, kako je to došlo na jednom i kako je taj poriv došao toliko snažno i na jednom, ja ne mogu garantirati za sebe da se nešto tako opet neće u meni probuditi, ali evo, za sad ne osjećam ništa tako slično. Kako nalet energije zapravo, jedna koja te vodi u smjerava. Da, nisu svi trenuci isti za krenuti u takve neke avanture. Da, to se, mnogo toga se moralo poklopiti. Ja sam zaista htjela promjenu u svom životu i htjela sam svakako odseliti iz grada u kojem sam tad živjela, a onda se to nekako sve spontano. Znači ja sam, valjda imam osjećaj kao da sam zatvorila jedan ciklus u svom životu i krenulo je nešto novo. I u tom novom se dogodilo to putovanje.
Zapravo je to predivno kad prepoznajemo kod sebe to. Znači da ne zavaravamo sebe, nego krenemo biciklom ako treba i slušamo svoje srce. Iako to zvuči i čini se jako suludo stvarno. Pa zato što društvene norme su takve, ali mislim da je to prirodnije nego se siliti i biti negdje gdje zapravo smo ili nesretni ili se ne ili smo prerasli neke stvari pa se više, bar sam ja to shvatila, kad prerasteš jednostavno ne možeš, više se ne vidite na istom. Tako je, da. Znači taj plan putovanja je bio kreiran kratko i spontano i biciklom. Ima tu unutra situacija gdje se spava na različite načine, to spavanje u šatoru. Koliko si imala iskustva spavanja u šatoru, kampiranje? Nisam imala iskustva spavanja u šatoru, možda čak jesam jednom negdje u nekom super kampu gdje sam imala sve od duša do svih mogućih kako zovemo sad glamping, jel? Da. U tom stilu recimo jesam, ali baš ovako da uzmem šator i da spavam bilo gdje, to mi je bilo prvo iskustvo. I spavanje na zemlji općenito, da, definitivno, nikad nisam spavala na zemlji prije toga. Imali smo ovako tanki jedan karimat koji se zarola i kad ideš spavat staviš ga na pod, on se malo napuhne i onako imaš osjećaj nekakve amortizacije na tom, da nisi baš na samoj zemlji, nego eto i vreća i to je to. To je bio sav komfor. Mali šator je bio, jedva smo stale unutra, nas dvije, ali uspjeli smo se napraviti. Znači poklopili su se negdje, da se može. Zanima me isto, da li je bilo još neke stvari koje su bile baš tebi ili nešto novo, nešto što do tad nisi radila pa si morala se snaći. Ok, naravno su tu nepoznata mjesta, gradovi, svašta se tu nešto događa, ali ima još takvih, tu je bicikl pa je sad šator, to spavanje, da li ima još nešto što je bilo za tebe baš novo, nešto što ti je ostalo? Sve mi je bilo novo, apsolutno sve. Znači, potpuno jedan drugi način života, drugi stil života, znači koncept samog dana je bio potpuno drugačiji. Onda je tu bio i fizički napor na koji ja nisam navikla, koji sam svakodnevno ostvarivala. Baš sve. Kako su susreti s ljudima bili? Mene uvijek zanima to jedno tako spontano putovanje. Da li se onda sretnete s ljudima koji jednostavno to prihvate i pronađu se takvi ljudi koji to podržavaju ili pomažu? Ili ima više tog nekakvog nerazumijevanja? Nas dvije smo bile, ja bih rekla, vođene nekom vidljivom rukom koja nas je čuvala i mi smo zaista non stop susretali ljude koji su nas podržavali, koji su bili fascinirani našim pothvatom, koji su nam pomagali na tom putu. Zaista smo imali podršku od prvog dana, kroz cijelo vrijeme. I susretali smo baš upravo ljude koji su bili potpuno otvoreni, koji su to potpuno razumjeli, koji su se tome divili. Nije bilo uopće nikakvih niko nas nije vrijeđao, dapače, čak su nam kroz cijelu Italiju, to je bilo najsmiješnije, jer svi su nam mahali i vikali sportivo! Pa nas dvije, nemamo veze sa sportom, ali idemo. Čak kiša je padala većinu puta u Italiji i onda smo imali žute kabanice na sebi, kiša je lijevala cijelo vrijeme, mi smo po toj kiši vozile, oni su nam mahali, navijali iz auta. Da. Čak su nam, kad smo stali recimo u ovom gradu, rodnom gradu kako se zove, tamo nam je gospodin ujutro donio iz vrta salatu, i tako. Uvijek je bilo nekakve podrške. Pa zapravo mi ovdje često se imamo putopise i promocije takvih knjiga i moram priznati da je svaki put svakom ko napiše jedan putopis nešto drugo ga vodi, ali zapravo što god ga vodi je opet nešto izuzetno. Ta potreba da zapravo idemo negdje i da nešto baš odradimo za sebe. Dakle, jer to putovanje, ono izgleda kao da se dogodilo vani.
Međutim, to je putovanje bilo iznutra. I zaista ja sam se tu jako transformirala i puno toga promijenila unutar sebe i puno toga spoznala. Tako da, a da ne govorim, ne samo o sebi, već i o samoj toj priči o ranim kršćanima i o Mariji Magdaleni. Jer ja sam iz katoličke obitelji, rođena sam, krštena sam u crkvi, išla sam u crkvu i to je bilo nešto što mi je bilo nekako nametnuto samim rođenjem. I ne znam, u nekom trenutku ja više nisam pronalazila odgovore u toj crkvi i tražila sam više, tražila sam dalje. I eto, kasnije su odgovori došli, neka nevidljiva ruka me vodila i dobila sam ih. I napisala sam poslije. Da, knjiga je napisana, to je iskustvo putovanja i sve zajedno. Koliko je sve to prisutno u svakodnevici u tebi i dalje? Kako se to razvija? Pa ja uopće ne razmišljam o tome u svom svakodnevnom životu. Znači, živim sasvim normalan život, potpuno posvećena svom radu, radim u školi, imam dijete, vodim brigu o tom djetetu, imam nevjenčanog supruga s kojim živim i vodimo jedan normalan obiteljski život, svakodnevne obaveze, jednostavno uopće ne razmišljam dok, evo, ne znam. Da se osjetiš opet malo, da. A desi se recimo, kad berem suđe, onda mi najedanput dođe neka spoznaja duhovna, onda ja to povezujem, onda to moram isto zapisati negdje. Ili ne zapišem, ali jednostavno osjetim tu snažnu neku spoznaju, pa onda to prokomentiram sa Vinki, na primjer. Mi smo još uvijek u kontaktu, jako smo se dobre i ostale smo, evo, 10 godina nakon tog putovanja zaista u lijepom odnosu. Tu su naravno došli neki drugi ljudi u moj život koji su također bili privučeni tom energijom, pa tu i Tatjana koja je napisala isto jednu svoju knjigu. Slične tematike, samo skroz drugačiji stil. Tako da... Zapravo, putopisa zapravo jako intimna priča, ali zapravo potiče svakog ko pročita, ako je otvoren prema tome da odabere neko svoje putovanje na neki svoj način, ne mora uopće biti to nekako fizičko izmještanje, nego da zapravo se radi na sebi. To je ono što je u ovoj knjižnici želimo potaknuti sve više u Krapini, da zapravo i ovakva tematika dođe malo više na površinu i da ljudi u toj užurbanosti u svemu što kaže da živiš normalan život, živim i ja, ali to uopće nije normalan život, koliko smo zapravo dinamični i radimo puno stvari, a ovakva knjiga zapravo jako lijepo jednostavno te osvijesti, malo te zaustavi i možda te usmjeri u neke druge. I ove tu crteži slike su isto dejane, ja cijelo vrijeme gledam pa mi je ono baš drago, ti vidiš da ja slikam pa mi je još to nešto bliže, da, ali zapravo baš si umjetnica i taj cijeli taj dio i pisanja i slikanja je jako povezan kod tebe i jednako kao da čitam knjigu kad gledam slike koje radiš mogu isto zapravo doživjeti življenje, da. Imamo tu i naslov knjige, zašto je povratak Marije Magdalene, to je zanimljivo pitanje. Znači, ja sam u toj knjizi opisala svoje putovanje. Ajmo reći da je to jedan putopis, međutim, zašto baš Marija Magdalena? Zato što sam ja kroz knjigu spoznala koliko je taj lik Marije Magdalene potisnut u jedan drugi plan i na jednu razinu koju ona ne zaslužuje. Kroz ovu Bibliju, kroz crkvu, ono što smo mi do sad čuli o njoj, ja sam saznala da to nije baš tako bilo i da je ona u stvari bila jedna vrlo visoko svjesna osoba koja je bila isto tako učiteljica, koja je bila jednako važna kao što je bio Isus. I znači ona je, zašto povratak? Zato jer ju želi vratiti na mjesto na koje ona pripada. Ne samo nju, ona je simbol žene, općenito, znači generalno žene i ženske energije. Žena kao takva je u društvu dosta
Dobro, još ajmo reći u Europi je ok, nije tako loša situacija, ali recimo u nekim drugim zemljama je žena jako diskreditirana i evo, ona zaista nema nikakva prava, nema uloge, mislim, uvijek nekako je muškarac taj koji je dobila bolje poslove, koji je dobila bolje pozicije, koji je glavni u obitelji, kome žena treba sve, ona treba biti sluškinja, ona treba biti za njega ovdje, a on je Bog. A u stvari, i žena i muškarac su jednako važni, jednako važnu ulogu imaju, ženske i muške energija su jednako važne, jer bez jednoga ne bi bilo drugoga. Na kraju krajeva mogu sad otići malo dublje u ono što sam ja uvidjela, to je da recimo duša kad se manifestira u fizičko tijelo, ona se mora podijeliti na dva dijela, na muško i na žensko, na žensku i mušku energiju. Znači ne može se cjelina manifestirati ako se ne podijeli, to je nemoguće. Tako da, evo već tu imamo ravnopravnost. Osim toga, ne znam koliko vam je poznata biologija razvoja fetusa, znamo da se prvo razvija žensko spolno, skoro sam nekako tijelo, obilježje, a onda se iz toga stvara muško. I da je u stvari muški organ isto što i ženski, samo drugačije izgleda. On je na van, a ovaj ne. Tako da bismo mogli komotno reći da je boginja ono što je primarno, ona primarna energija cijelog života i cijele kreacije. Malo sam možda preduboko otišla. To je, zato se zove povratak. Evo, ako imate pitanja, možda nešto izvolite. Ok, ako smo već spomenuli, znači, tokom razvoja fetusa, prvo je, znači, žensko. Pa ste rekli da bi Bog možda, to bi zapravo značilo onda da je Bog povezan sa fiziologijom čovjeka. Naravno, da. Bog je čovjek je manifestacija Boga. Mislim, ne znam kako bi to jednostavnije rekla. Teško je govoriti o tome, jer fizičko tijelo je ono što mi vidimo, ono što mi možemo percipirati kroz naše osjetilo. To fizičko tijelo, odnosno ono što mi možemo doživjeti izvana, nije ništa drugo nego manifestirani duh. Znači, bez duha mi ne bismo postojali. Mislim, kad umremo, tijelo ostane, ali nešto je otišlo. Što je otišlo? Kud je otišlo? Znači, već tu vidimo da nešto postoji, ne? Da duh postoji. To je toliko očito da to ne možemo ne vidjeti. Da. A eto, duh, odnosno, neko kaže svemir, neko kaže Bog, neko kaže duh, veliki duh ili sad razni su nazivi. Ako kažemo Bog, opet je tu puno konotacija jer imamo religijske dogme koje nam se odmah upliču u razumijevanje tog pojma.